पार्षदेंपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी राजभवन द मार्टियरडम ऑब्जर्वेशन थौरम पांग थौग्रे आइहोय हगत पंगम लरिदब पिबम अमद लेरे से मिनिस्टर लमदमसदा खुंदारिव आइहोयगिदम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पिननब लो अम फाव सेम लेट्रे आइहोय असे हगत पंगम लरिदब पिबम द लेरबनी हन से मिनिस्टर एन बेरेना फांगदोग्रे साइट मधु मंगल फाउंडेशन इम्फाल नसिंदन इम्फाल की राजभवन द पांग थोकिबा यांखैग मंगा सुब पंडित दिलदयाल ऑफेड लेकिदब अमसंग कुनगनि फन सुब जाहिद मधु मंगल शर्मा लेकिदबगी निंगसिंग थौरम मार्टियरडम ऑब्जर्वेशन की थौरम द ओवाफम असिस्ट मिनिस्टर ना फोंदोखिबने एन बेरेन मखातन हाय एखोयगी पिखरब तंबागी लम असिद लेजरिब लम खरा असि अतोबद योंथोकलुरग अमुक इसान लेजब मदमदा अतोबदगी एब लौननबलो सेमलग लमदम असिद चलाइरमे ममांग लेंगाक पाइरंबसिंग इसाना इसाबो हाचनबगी अमसुंग इसा इसाबो मिनाई ओइजनब रिफ्यूजी ओइजनबगी लो सेमलग सही क्या लिसांग सिना लाखरे आइकोय फिबम कदा यौरबगी हाइब कना अमतन नैनरमदे बीजेपी लेंगाक लाकलब मतुंग द नैनरग खनरकबदगी प्राइम मिनिस्टर अमसुंग यूनियन होम मिनिस्टर ना यामना नुवाइतना मणिपुर की फिबम असि उरग मखोय नुंगनांगबो फारोकी मधु पुनबक असना लमदम मसिदा इनर लाइन परमिट पिरखिबने अयाउना अखोई पॉलिटिशियन सिंह तुंगी मिरोल की खलग थबक तौरबदी मधु असेंब पॉलिटिक्स ने साइड मधु मंगोन लेकिट्रिब असि भागना असुंब खरा तौब पांबा अपुनब इंडिया अपुनब मणिपुर सेमगनब होननिंग अदु महाबु हालमलिब मियोइसिंग की नाकोंग यहोनब ngamखिदबन थवाई कटखिबने अदो महाकी वखलोल अदु मियोइसिंग अदुदा यहोनब ngamलबदी सोइदन मखोइसु वखल खंथनबगी तंजा फंगलमगने कुमजान लिसिंग अमग चापन मरफुद्रा की मतमदगी मणिपुर बीजेपी की लेंगाक असि लमदम असिद लेरकलमलबदी सोइदन ngasi नंगदिबा अवाबसिंग असि नंगलमदब याय प्राइम मिनिस्टर की मियंग मखाद लेटत लायरब क्यागी युम साबगी थबक चंगसिली हंदगी बजेट असिद लेटत लायरबसिंग युम छाननब बजेट चाद कुंट्रा कोमतोगी सेनपम हेंगलिबने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन असि अनि लेब यारोय अमसोंग फिराल अनि लेब यारोय हाइदन आर्टिकल 370 इंडिया दगी लौथोखिबने यूनियन मिनिस्टर फामलिब स्टेज तेलकबदगी थौरम लोइसिनग्रे स्टेट अहुम की मिखल द बीजेपी का पुनः चनमिनगनी अथा वाले अवानोंगपोक इंडिया द अहन पोइन निमित तरी निसुमना साथगदव एरो स्पोर्ट्स हॉट ईयर बैलून एंड पैरा मोडल फेस्टा 2023 असि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फुवाला ग्राउंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामदास अथावाले मसामक यावना हौदोकलिंगै द स्टेज तेलकबदगी ngasi की थौरम अदु मफुंग फादन लोइसिनग्रे थौरम अदुगी सरुकम ओइना कल्चर एंड सोसिंग उटपा हेक लोइबगा एलडीए की चेयरमैन मोइरांग थेम आसनी कुमारना वांगांगलिंगै द स्टेज अदु टेक थरखिबने स्टेज टेक थरकपा अदु लाइबक फबदगी असोगपन अमता यावखिद्रे अदुमनमक थौरम अदुदी मफुंग फाना पांगथोखिद्रे स्टेज टेक बगी थौदोग अदु थोखरप पतुंग मिनिस्टर अमदी एमएलए सिन प्लेकार्ड याव बेलून थगतुन थौरम अदु हाउदोगले अन लाउथोके खासिया बेंजर प्राइवेट लिमिटेड लोकदाक डेवलपमेंट अथॉरिटी मणिपुर एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मणिपुर अमदी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का पुनः खुसमदन पांगथोकिब थौरम अदुदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया रामदास अथवाले पीआरडी मिनिस्टर वाईकेम चांद एजुकेशन मिनिस्टर थौनांग बसंत कुमार मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए थोंगाम शांति हिल एरियाज कमिटी की चेयरमैन देफू गांगमई अमदी एलडीए की चेयरमैन एम आसनी कुमार सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा मियोय क्यासु सरुक याखि पामिशन थौरम अदुगा मरि लेनना वाफम खरा फोंदोक पिनवा हाइबदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामदास अथवाले ना हाय असिद वन थाथ नोंसिना यांगना चटपगोम बीजेपी अमसुंग एलडीए की लेंगाकसु सेंटर मदि स्टेट ता यांगना जाकोट मैकैदा चंगसिलगले कांग्रेस ऑफिस दा येरुम अपुंबा लंगसिलमले कांग्रेस ऑफिस मै थानदब होनरबसिंग फागदबने बीडी रोड लेब कांग्रेस भवन की गेट ममांगदा था असगी तरा की अथेंगबा हिंगद सकंगदबसिंग फेडरल बॉम्ब सिनदुना मै थारमलब मतुंग ngasi masa khangdaba miyosina कांग्रेस ऑफिस मनुंगदा येरुम अपुंबा लंगसिनदुना लांदारमले हाइरे थाउदोगदु ngasi nungthil pung 3 makaram chatpa duwaida ngangba masugi maruti swift tongdu lakpa sakangdaba miyosina कांग्रेस ऑफिस की गेट वांगमदगी येरुम अपुंबा सिंग गेट मनुंगदा लंगसिलंबने अमरोमदा था असगी तरा की अथेंगबा हिंगदा मसा खंगदबा मियोय खराना कांग्रेस ऑफिस मै थाननबा होरनबा थवंग अदु अकनबा मौदा कंडेम तवी थौदोगदु चेनबसिंग अथुबदा फागदबनी हाब डिमांड तौरतुना मणिपुर प्रोटेस्ट कांग्रेस कमिटी
MPCC na BD Road ta leiba Congress Bhavan Gate mamangda wakan mifam phamgre wakan mifam adu da saru yakiba MPCC gi General Secretary Waidur Ahman Hai Congress Bhavan leiriba mafam asi Imphal City mayolda security zone gi manung chanba si minister gi banglo amasung Raj Bhavan ga itangdangna leiba mafam ne Imphal Police Station na kon ba mafam da leiba Congress ki office mai thana da bahona ramba thawng asi khangdona leiba ngamde Asuba political party amigi office da asingpa thawng sa tharamba asida chena basing faduna hakpa serak piga dabani India da matam sana lengak pai bata natana ngasi oiriva India gi amadi Manipur gi phibam asi Congress party na ohelapani haiba yai Laiba ki amadi state gi sawa thawrang gi thabak thawram sing thawdang laudon laklaba party asigi office pa mai thava ngamlagadi haujik pali pelengak asigi law and order laitre haina lawe Security zone da asingpa thawng sa tharaba sing phab ngamdriba si state asigi law and order gi phibam Karmna fagalle haigadori bano Adhengba hingda Congress party ki office mai thagani haina lakba political party singi masin menana ba hona bana singba thawng sadaba sing kudak ta phaduna excel lawfom thoge Maramaduna mari lenaba authorities na pungkun ga mari gi manungda phaduna jarak bigadabani maduna taba taragadi lebaga sida democracy leibagi mathau tadre haike Mana makha taradun hai social media da karigumba awafam ama phangdok labagi di kudak ta phaba ngamlaga Azuk zarba political party amagi office mai thanaraba honaramba sing phanaraba honadaba Haujik phaw mari lenaba police officer ama phawwa laktona thikanaba honadaba haibasi khwaidagi leibak deibane Political party haibasi leibak ngak libani masida thawa sadana leiribasi Congress party na warawe Political party amagi office mai thanaraba honaramba haibasi lamdam asigi miyam busing nabani mamangda sa party office asigi geta khongbang na kaurambagi thawngsu sa thagiba leikre Tawdogadu da siyanaba sing phananaba kyarik dakna khrabasu ngasi phawwa phabitana leire haike Handakta TV channel amagi discussion da saruk jaruba miyoi ama furambagi thawdokta Congress ki miyoi na furambani han marat sijilakpa dagi di phananaba koitan tanare aduga mai thananaba honaraba sing aduna ngasi phawwa thigatnanaba honadribasi karigano haibasi miyam lenga gasida hangba wang oire State asida lengak leitabaga pangkha koire lengak asna opposition ki thawtang lohondanaba honare hana sumangna makha thana phongdoke Nakala marumda BJP ki spokesperson furambagi thawdogado Congress ki youth ki lusing mana satharambani hana maral siribasi asumboiram labadi maral gi matungi jarak pibada akaiba leite aran badu yampham orga sa thabak warabadi yaba ngamloi migi ahlaman leiba yumda police person ki athajindun odnaiba laibak thibane asigamba lenga ki thawung asidi miyam hingba ngambagi pangal leite Lenga ki thawung asidi political party amadagi hiana leheloi democracy muthatlagani hairibra haibasi wang oina hanglingi hana sumahangna makha tage Panbaya abdi Congress office mamangda ngarang ahing sakang dabasina mai tharamba madi ngasi nongthil officers da yerum thomjil lambada chena basing phabina da MPCC ki maiketagi city police station da ahiba serol pisun dana wakat ki balai rabane RVF ki presence zawrel laikitre February kun ga mari foba awawa fongani RVF korkomna awawa fongre Manipur ki maming lairaba lalau loop Revolutionary People's Front RVF ki president Irengbam Sauren terminate brain tumor laina namaram oiduna ngarang February tara irai numit ki ayupung taraga makhai Manipur Standard Time tabat laikidre lebaka sigi lona yade ana lauthokraba RPF ki deputy secretary publicity Roven Kumanna kudepi tuna thadorpa serola manhai laikidraba Irengbam Sauren kumjali singa maga champan marfudra dagi ponsi gi aroiba Miku February Revolutionary People's Front ki president oina thawpuduna lakhibane Masiga loina na korkongi convener oina thawsu puribani laikidraba RPF ki lusingba asigi mafamda ikai khumna utpatha asigi taradagi kunga mari fawwa awawa phongdokani hariba matamasi party ki loising amasung lanchang singda phiral tangkhai sing thaduna laikidraba president pu ikai khumna botkani Amoromda Manipur amadi Westia lamdamgi ningtamba hanjinna na balibak miyam ki ningtam lalau da kuina sangna yawarloi lusingba am oina masak thokfa thawdang laurumba Revolutionary People's Front RVF ki president Irengbam Sauren Elias Borot nangarang February tara irai numit ki ayupung taraga makhai tarabada terminate brand tumana maram oiduna manung matam chadan laikidabada korkongi lusingba sing thawpu basing korkongi lanmi sing lusingba sing korkongi law lanmi ki lusingba sing officer sing NCO sing laloi puna mari yawalgi khwaidagi wangba ikai khumnaba utbaga loina Thamoisung awawa phongkhre ana korkongi publicity committee na thadorakpa serola man haire Lona yade hana lauthokraba korkongi serola sin makha thana hai yawoloi lusingba Irengbam Sauren Elias Borot kumjali singa maga sampai yang ga tariki November ani hiangai gi tarani pan bathang janamita
Khagempali huidrom laikai da laikhidraba irengbam ibomcha amasung tongbam ningol jamuna gi mapari oina phangjagi masin manau nupa ahum pokminapagi manungda irengbam sauren Elias Bhoro na khwaidagi halne sauren kumjali singam ga sampar mahudra dagi ponsigi aroiba miku phwa Revolutionary People's Front gi president oina thaudang pubi rakhiba aikoi gi nungsi jaraba yawoloi lusingbani hana serola duna phangdorakle Irengbam sauren ngalingai matamdagi manifu amadi waisia lamdamgi apan baningtam lalhau ama sagatnaba mathau tai sagatpa mathau tai aibagi sena thajakhiba lusingba mane maramadana kumjali singamaga japan marfudra mapanda semkhiba Manipur People's Liberation Front MPLF gi signatory member waike loidana Manipur gi wakholon manaba yawlo sing punsinadpa khongthak oina kumja lisingani taraga matoida semkiba coordinating committee korgongi anba convener abadi kumja lisingani taraga taretagi punsigi aroiba matam pawba korgongi convener oina thodang pabirami haire Suresh Kumar gi photo semdok sadokpagi mehukda police da wagat khre sagang da pasina forum badagi ras Medi City da aruba phibam da laikan nariba mayang lambam Suresh Kumar gi photo sing da lana unna pamong da semdok sadoktuna social media gi Facebook account amada upload torokpa yawe ana BJWM Manipur Pradesh ki legal advisor na ASP Import West da aiba complaint report ama patient kre haire report adu da M Suresh Kumar BJP Manipur Pradesh ki hogangloi ama oibadana dana ma ko hatna da hoda badagi aruba phibam da laikan naribani ana supang doke loinana thawang asada sena basingi mathakta logi oiba thabak lokot biu ana supang doke makatarakwa atop pauda sagang da basina deputy CM gi PA gi farmhouse maina tumna thadok lamle Nagaland ki Deputy Chief Minister Y Petun ki Person Assistant si Hingo ki kon ki farmhouse masakhang da bamyui kharana maina tumna thaduk lam ki ba loinana lupa lak taraga taruk rom gi oigda polam sing mangan kre haire thaudo ga siga mari lenana waka police ki makok thongba officer amana phongdo ki bada thaudo ga singa se yupung ahum makhairom tarakba matam da thoki bane maisa pagi pahwe phangba police team amma thadok thokpham da khudak da sangchen ki adaba police na mafam adu yausen ki ba matam da yumadu maina tumna chaklam ki bane farmhouse asi Sugitong police station konba koi place da leibane leibak bhabadagi maisa ki ba adu da farmhouse adu da miyoi amata leiki da bana maram oraga asoga panthokpagi pauti leite adu manamba lupa lak taraga taruk rongi oikada pot singdi mangan tahan kre haire police na makata na phongdora ki bada thawdok asigi matang da police na effort loss tawbaga loinana thijin bagi thabak cha tafa haukhre athoba matam da senari bamiyoi sing phaduna charak pinana bhona gani haire amarom da Deputy Chief Minister Y Petuna thawdok atubo akan bamong da yaning da phongdok ki baga loinana mai dhabagi thawdok da sena bamiyoi sing ki mathakta logi oiba chapjaba action lawhat kani election matam naksilakpada asingba thawong sa tharakba asina maram oraga pamdaba thawdok sing thogalaknaba maram amo orakpa yai matungda asigumba thabak sing tobi kanu haire Karna thombadagi miyoi ama sire kunthraga mathoi sokle Uttarakhand gi Haridwar da ngarang namidang thoki balaibak thiba thawdok amada miyoi ama sikhi baga loidana atopa miyoi kunthraga mathoi na asoga pan nangkhre ana police gi maikei gi phongdorakle police na phongdorakhi bagi matungina laibak thiba thawdok asi Bhadar wat area da thoki bani lohongbagi thorom ama salingai da khongjel yangna thorakhiba car amana makhongna saliba miyoi singa tuba pareng sana tholam ki bani accident thokbagi pawfangbaga police team ama thawdok thokpham da yamna thuna sangsin ki kodak da thawdok adu da soklapa miyoi sing panak nakwa hospital da pukhatuna treatment chadagi laibak thibadi police na thawdok thokpham yoba matam da miyoi amadi siba alam ki bani Haridwar gi SP Swatantra Kumar phongdok ki bada thawdok asida chenariba car driver police na faraba phaba ngamle magi mathata case ama arrest tawkhiba loinana wangbong sataba hokre lohongbagi thorom aduba nungaiba phongdok ladana lohongliba boradugi mamaraba sing amadi imung manung ki miyoi sing jagoi satuna lambi da salingai da khongjel jangna thorakiba car aduna thomjilakibani car driver adu manak nakna leiramba miyoi sing na faraga thamlamkibani haire sahi nauribi nupi masa ama rape tawraba matungda halamle tabada yamna nungaitaba thawdok ama oina masagi sahi taruk khakta ngaribi nupi masa ama Madhya Pradesh ki Shivpuri district da rape tawraba matung hathoklamle ana police ki maikei dagi phongdorakle Shivpuri district police ki wangangloi Sadis Chauhana phongdorakibada thawdok asi ngarang ahing karira police station konba Badora village da thokibani nupi masa adu ngarang mamaga loina da Badora village da leiba laisang amada thawramadu yawna da bikidamak chatkibani Adopa mafam adu yawraba matung mama masa mafam khangdana kaina ki adopa mama aduna masanavi adu mayumda alaglamba yai ana thajabadagi kahena khanjilukide mama aduna mayum jawraklaba matungda masanavi adu halakdabadagi police da complaint thawbaga loinana
थीबगी थबक सतब हौखिबनी नपी मसा अदुगी असीब हक्सांग अदु ngasi ayu khungang aduda laiba government school amagi nakalda miyamna thengnarakhibani haire lohongsi haibada yadabagi damak nongmai utuna gihankre masagi sahi kulum dorom suraba nupa masa amana mahakna lohongsi harbada jarakhidaba nupi ama nongmai utuna gihankibaga loina nupi adubo kannana bohonaruba mamanaba nongmai na kaptuna harkhe na police ki maikedagi phongdoragli पुलिस ने हिरम असिग मरी लेना फोंदोखिबदा थौदोगसी गरंग इंडोर रेलवे स्टेशन द थोखिबनी रेलवे स्टेशन द ट्रेन लाकपा ngaiduna leiribi victim nupi masa adugi manakte 21 oiriba राहुल जादव न सांगसिलक्तुना महागना फायरखिबा कंट्री मेड पिस्तौल उतुना किहनखिबा लोइनना माना लोहंगसी आइबदा अमुखन यादि हाइबा पखुम पिरगलबदी हातखनि हन किहनखे मदमदद victim nupi adugi mamanaba mafam aduda सांगसिलक्लगा nupi adubo kannana bhonaki maduda राहुल जादव न nupi adugi mamanaba शंकर वर्मा बमकोकता नौमैना कापलम खिपका लोइना मफम अदुदगी सेन खिबनी हाइरि थौदोगदुदा शंकर खुदक्ता लैखिदबनी हाइरि मखा तरकवा अतोप मणिपुरगी पाउ खरादा क्वादा कुनो अमसुंग जांगनोइ खुलगी लोनबदा पाक्थंगना उ यानथालमले मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन वार ऑन ड्रग्स की अकन बखोंजंग चंगचिंदुना चिंगद उ यानथतबा अमदि लमै थाबना चिंगबा कयाबो अकन बमोंगद थिंगदुना लेरिङै चेरगसिदा मणिपुर अमसुंग म्यांमार गा ताइनबा क्वादा खुनो अमदि जांगनोइ विलेज अनिगी फाउनरिबा लंबी मपान लम एकर यंगैरोम ओइगदबा सिंगमाइ अनिदा पाक्तकना ममल यामलबा उ कया यानथलमले हाइरे थाजिगिनी पांदे पीस कमिटी कंगलैपक मणिपुर पेगाम की टीम अमना पाउमी याउना बॉर्डर पिलर नंबर 80 11 80 16 नंबदी 80 17 दमसु तैबा सलुबा खोंगसत अमदा थेंगना रखिबने हिरमदुगी मतंग द पेगाम की प्रेसिडेंट केएस राजेश मैथैना फोंदोरकपगी मतुगिना मफुंग मरै फरकलबा मतंग द मखलगी उपांबी तिगमदी खाग्राना नमना हौबा लाइटेप मानरप तौबा चिंगमाइ अनी दहौबा उपांबी सिंग जानथादौबा असिबो गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी मरी लेनबा मियोसिंगना अथोदा मियंग संगबियो लोइना जांगनोइ पैलेस की बॉर्डर पिलर नंबर 80 11 की मनाक्ता लैरिबा गेदासिसु मतम चाना स्टेट पुलिस के आउटपोस्ट अमा जांगनोइ पैलेस तमतुना मफम असिदगी मिटोप लांथोक लांजिन तौरिबा मिटोप मियांचा सिंग असिबो आधार अमदी सकदाक से पुथोकवंदुना चेक तहौद्रबदी नोंगमदी सोइदना मिटोप की सिंग इसाउ थोलगने हाइरिबा गेट असिदगी संगसिलगलगा अखोइ की मणिपुर की लम मनुंगदा फावरगा हौजिकना बॉर्डर फेंसिंग खाजिनबदा म्यांमार की सरुकता लैख्रबा नरिबा बॉर्डर पिलर सिंग की मनुंगदा अमोइरिबा बॉर्डर पिलर नंबर 80 16 असिगी हेक मनाकदा म्यांमार की असोबा सागदी लेबा पेस गेप अमा लैचिलकपा मदे इसागी लम मनुंगदा चचबा अमसुंग बॉर्डर पिलर मजु तैबा फोटो कापा फावदा मखोइदगी एब लौबा मखोइना फोन की ममाइदे यंगलगा कापहनबा असिगी थौंग असि तुंगदा करी ओरकनि हाबदु खनबिरगा लैंगागसिना अतुबदा सेक्शन थौरांग लौखतबियो बॉर्डर फेंसिंग खाजिनबगी सयनरिबा असिसु मणिपुर की मियामदा असेंगबा खंगनबिउ अना मणिपुर लैंगागबदी इंडिया लैंगा की मरी लेनबा सिंगदा अपील तौरगले यूनाको स्कूल की ब्लेसिंग सेरेमनी अमसुंग फेयरवेल थौरम पांगथोखरे महिरोइसिंगना मोबाइल बो अफबा माइकेदा खक्तमक्सिनगदबनी एन इराबानता यूनाको स्कूल खोंगमन की क्लास 10 अमदे 12 थागदबा महिरोइसिंग की ब्लेसिंग सेरेमनी अमसुंग फेयरवेल की थौरम ngase स्कूल असगी मल्टीपर्पज हॉल दा पांगथोखरे थौरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर प्रोफेसर आसनंद कुमार शर्मा चीफ गेस्ट यूनाको स्कूल की चेयरमैन निंगोंबम हीरापंतन चेयरमैन यूनाको स्कूल की डायरेक्टर के मुखो फरी अमसुंग स्कूल असगी प्रिंसिपल पी सुरचंद्रन गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरौगाखि थौरमदु स्कूल असगी कोर ग्रुप न मणिपुर की स्टेट सॉन्ग सना लेबक मणिपुर सक्तुन हाउदोखि थौरमदुदा वांगांगलादुना इन इरापंतन हाई एग्जामिनेशन की मतम नक्सिलकलबा अस्तम भैरोइसिना मोबाइल फोन लाइचुदुना खक लाइथोक्लोइदबनी तंगाई फदन सिन्नबा तारबसु कानब हिरम खक्तद सिन्नगदबनी मैरोइसिना लाइरिक पाबा खक नतन इतततना इबगी हैनबी थमगदबनी लोइदना एग्जाम अया नक्सिलकबा असदा पुनिंग वाखल अमदि हक्संग अनिमक फना लाइननबा सजल तौगदबनी एग्जामिनेशन मनुंगी पुंग अहुम असि पुंसिगी ख्वाइदगी मरुइबा तांका कमनी हाइबा खक काउथोक्लोइदबनी मसिदगी फंगलकदोरिबा मार्क्सिंग अदु अखोइगी पुंसि सुपदा सागोनदुना लैगदोरिबनी मरम मसिना अंगम पथाक तो होना दुना एग्जाम असी यामना अवंग पथाक त माइ पांगना होनगदबनी लोइना ममांग द पांगथोकिबा पी बोर्ड एग्जामिनेशन सिंग द फंकिबा मार्क्सिंग अदु नैनरगे इसागी असोइबदु चुमथोक्सनबा तंजा लौगदबनी हाइके थौरमदर चीफ गेस्ट की ओरल पीरियड प्रोफेसर नंदकुमार हाई महिरोइ खुतिमना इसा इसादा थाजबा थमदुना एग्जामिनेशन सिंग असिगिदमक सेम सागदबनी हौजिगी मतम असिददि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा खमथेंगना चौकटपना मरम ओइदुना अइखोइना पामलिब इन्फॉर्मेशन खुदिमक मतम अमदा हेक्तम फंगबा ngamle masigi khudong chaba asi ekhoi haina singna sinnagadabane mairoi sang asina lamdam masigi tungi leibak lepkadabani haiba khak kawroi dabane sulabda siramle
Kaksin Police Station Konba Kaksin Kaiten Daliba Sulap Toilet Manung Damiu Emagi Asibak Sang Maleramba Ngase Yopung Nipan Minajang Kairum Taba Madam da Tiang Rakre Police Dagi Pangba Pauda Asibak Sang Wena Fanglava Mio Yadugi Maming Hoidrom Romeo Zai Kontraga Mathoi Apokwa Devan Kawi Mai Imphal Konsak Dagani Hausina Hianglam Wabaga Lam Khai Dalibane Mio Yasing Asi Ayuki Pungpam Aduda Sulap Toilet Aduda Kong Hangani Hansangki Badagi Thorak Mande Haiduna Sulap Banari Bamio Aduda Kaupada Kumlakta Badagi Kaksin Police Station da Pau Fiki Pau Fang Badagi Kaksin Police Station ki team Amal Laga Toilet ki Thong Thugaitun Hiang Lobada Mio Yadu Siraga Leramba Tiang Nabane Asibak Sang Aduki Manakta Serins Amta do Leramba Tiang Nai Haire Aroibada content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padhagajari channel asina domda kanarabadi subscribe tobi business subscribe tobi romoloinana like and share to busuka wiganuk namakpo amaghanna thagajari